Inkuru zigezweho zemeza neza ko AFC M23 yongeye kumanura ibikoresho karabutaka mu mihanda ituruka Bukavu yerekeza Uvira n'ubundi nk'ibisanzwe nkuko uyu muhanda nawo M23 iri gukoresha nyuma yo kurekura ibice bitandukanye. Abarundi bari baratangiye kugenda bayoma inyuma bayirya isataburenge kugira ngo bagende bagaragaza ibice igezemo ndetse bamenye aho bashyira ibirindiro, no kuvuga ko bafatikanyije n'ingabo za leta ya Kongo bahuye n'uruva gusenya M23 yabacucumye ndetse basubirana inyuma mu bikoresho karabutaka, uko bivugwa ko abarundi kuri ubu uri hafi yongeye gusubira za Uvira. Ni imirwano ikomeye cyane yabaye mu bice bitandukanye muri uyu muhanda mugari uturuka Bukavu werekeza Uvira, mu bice bitandukanye ukaza kunyura za Kamanyura werekeza mu bice nka Sange. Aha abarundi bongeye kugaragara birukanka amasigamana basubira mu bice bahozemo. N'amakuru avuga neza ko M23 yifashishije ububiko bukomeye cyane bw'intwaro buherereye mu mujyi wa Bukavu, yaje kuzana ibimodoka biremereye cyane by'intambara nyuma yo kubona ko abarundi bafite intwaro nabo ziremereye bagerageje kuyikurikira mu bice iri kugenda ijyamo gushingamwe ibirindiro. Bisa nkaho abarundi bari bafite initiative yo kugenda bagerageza gukurikira M23 bayirasa umugenda, ariko ntabwo byabakundiye kuko barenze umurongo ntarengwa, birangira M23 ibahaye isomo karundura. Amakuru aravuga neza ko uyu muhanda kugeza kuri ubu muragaragaramo imirambo y'abasirikare b'u Burundi. N'amakuru asobanura neza ko igisoda cy'u Burundi cyongeye gurana uruva gusenya, ariko benshi bavuga neza ko ari cyo kiyicishije kuko bafashe umwanzuro wo gukurikira M23 mu gihe yafashe umwanzuro wo kuva mu abira bice ikagenda yimuka gake gake, ndetse bikarangira abarundi bayikurikiye mu by'ukuri mu gihe ariyo yifatiye umwanzuro nta gitutu cy'amasasu ayiriho, nyamara biza kurangira ingabo z'abarundi ziyikurikiye aho zipfiriye. Rero benshi baravuga neza ko zizize cyangwa se abayobozi b'izi ngabo aribo bapanze uru rugamba nabi. Ni ibintu bigaragara abarundi bakomeje kugenda baturuka mu bice bya Uvira. M23 yarekuraga agace abarundi na wazalendo bakinjiramo. M23 no kuvuga ngo ikirekura kabunambo ya mbere n'iya kabiri abarundi bari barakomeje kurwana bagerageza kuhinjira, ndetse n'ingabo za leta ya Kongo nabo bafatikanya bahise bahinjira mu buryo butabagoye kuko byari byarabananiye. Prene do Ruzizi M23 gisohokamo abarundi bahise bayinabamo ndetse binjiranamo n'ingabo za wazalendo n'ingabo za Kongo bagaragaye banabyina cyane ndetse muri ibi bice. M23 kandi kiva Bijombo hahise yinjiramo izi ngabo nanone z'abarundi na FARDC na wazalendo. Nuko M23 yagiye iva mu bice ndetse aba bayinjiramo babyinjiramo biza kurangira bashyokyewe ndetse baryoherwa no gukurikira M23 kugeza ubwo batangiye kugenda bayirasa amasasu ahavuye ibi byago bikomeye cyane ku ngabo z'abarundi. Inkuru ziravuga neza ko bari abasirikare benshi cyane M23 yabarese bakikusanya bakamara kwegerana, dore ko zari imodoka zishoreranye ndetse basa n'abaye batangiye kugenda bagerageza gushinga defense. Uyu muhanda rero uturuka Uvira werekeza mu bice bitandukanye bya Bukavu, ubwo ni no kuvuga ko uturuka Bukavu werekeza nk'ibice M23 yagiye iturukamo, hakomeje guhera ibitendo bikomeye cyane kuko M23 yaba mu nkengero zawo ndetse no mu bice bya hafi aho yagiye igenda isigamo defense zikomeye z'abasirikare, ariko bisa naho ari mwibanga iby'abarundi batamenye. Rero barenga umurongo ntarengwa baza kwisanga bageze hagati neza neza mu maboko ya M23. Hafatiwe abasirikare benshi cyane b'abarundi, abenshi gusa nabapfuye nkuko byagaragaye. Imirambo byagaragaye kuri izi modoka z'abarundi zimwe ziri gushya, aho benshi bavuga neza ko abarundi bakoze igikorwa bakita ko ari nk'ubwiyahuzi kuza kurenga uyu murongo ntarengwa bakaza kwisanga barengereye bageze muri ibi bice. Nagahinda gakomeye cyane rero kongeye kurangwa mu ngabo z'u Burundi nkuko amakuru bigaragaza, aho benshi bavuga neza ko abarundi bongeye gukora ibara ndetse bakoze amakosa akomeye cyane yo kurenga umurongo baza kwisanga bageze mu bice twakita ibice biri zone iri ruje. Zone twavuga neza ko ari danje cyane kuko M23 kuza kurekura biriya bice ntabwo bivuze neza ko yari yahagaritse kuba yakora ku mututuma zikaza gusheringa kuri abarundi. Yabagose ndetse barasa amasasu
benshi cyane bamanitse amaboko bemeye kumanika intwaro nyine nibo babashije kurokoka, ariko nabo ubwo bafashwe matekwa nk'uko inkuru zibivuga. Benshi bavuga neza ko M23 ifite strategy nyinshi cyane iri gukoresha ndetse zo kurwana muri ibi bice, aho bashimangira neza ko iki gisirikare cy'abarundi cyarengereye gikora amakosa ndetse gikomeza kuryoherwa no gukurikiramo M23 bajya mu bice ivuyemo, kubera ko bumvaga neza ko nta sasu riri kuvuga batari kurwana, uretse ko baje no kurengera bagatangira kuyikurikiza amasasu M23 bumva ko bari kwikiraho igitutu ngo igende mbese ibe yagira na za Bukavu maze bakomeze kwigarurira utu duce. Ntabwo byabakundiye rero ubu tuvugana inkuru mbi yamaze gutaha i Bujumbura, i Kinshasa ndetse n'ahandi izi ngabo zagiye zituruka. Ni inkuru zemeza neza ko harimo ikimeze nkaho ari ubujiji cyangwa se uburangare. Nubwo bimeze bityo M23 iri gukubita izi ngabo zagerageje kuyikurikira ndetse bisa nkaho nta wongera guhirahira, abarundi bakomeje nabo gukubitwa na Twirwaneho hakurya, kuko amakuru avuga ko Minembwe Twirwaneho yakomeje kuyirwanaho kugeza abarundi bakomeje kugenda bagwa muri ibi bice. Benshi bumvaga neza ko ingabo z'abarundi zigiye kubona agahenge bwo M23 yafashe umwanzuro nk'uyu, ariko bisa naho n'ubundi aho byakomeje kuba bipfira ari uko abarundi bakomeje kugenda bibwira neza ko M23 uyagira ngo hari uwayibujije kuba yakongera kubasheringaho cyangwa se kubasubirana inyuma kurekura ibi bice. Ntabwo ari ugutsindwa ahubwo no kubahiriza ibiganiro by'amahoro. M23 iravuga neza ko ibi ngibi byari bikwiye kwigwaho, kuko izi ngabo zakomeje kuba ziyikurikirana zo nizo kubahiriza amahoro bireba, mu gihe Leta Zunze Ubumwe za Amerika ishinjwa kujya ku ruhande rumwe ndetse ikumva uruhande rumwe, ikaza gukora amakosa yo kongera gufatiramo M23 ibyo twakita nk'ibihano ikayishyira ku gitutu kugeza ubwire ko ibi bice kugira ngo hubahirizwe amasezerano. Nyamara abari kwirasabo nabo barebwa mu aya masezerano bikaza kurangira nta gikozwe, ndetse M23 ari gikomeje kugenda yirwanaho. Kugeza kuri ubu nta ngabo z'abarundi cyangwa azerendo zirafatirwa ibihano bigaragara, kuko bisa nkaho M23 ariyo yagiye ishorekwa na Kisekedi ndetse na Kayikwamba bagiye bazenguruka amahanga babwira amahanga neza ko M23 ari iri kwica abantu nk'uko bigenda bitangazwa. M23 irahari ndetse benshi bamaze kwemeza neza ko izi ntare za Sarambwe ntaho zagiye. Abasirikare b'igisirikare cya Leta ya Kongo bagombaga gutanga ramforo kuri izi ngabo z'u Burundi zamaze gucunaguzwa izindi zigafatwa miri, baje kwirukanka ndetse bakora amawizuro barirukanka amasigamana nyuma yuko bari bamaze kubona neza ko intare zagarutse ziri gufatikanya n'amadubu izi ngabo za Twirwaneho z'abanyamurenge. Ni inkuru iteye ubwoba yababaje benshi cyane, bemeza neza ko igisirikare cy'u Burundi cyongeye gusebera mu maso y'amahanga. M23 yongeye kubakubita n'umubare munini cyane. Benshi bati gutsindwa ku rugamba ni ibintu bisanzwe, gutakaza abasirikare ni ibintu bisanzwe, ariko kwica abasirikare bangana gutya nkaho bo barwanishaga amaboko nta ntwaro ni ibintu bisebetse cyane, ndetse byagaragaje urwego rw'igisirikare cy'u Burundi. Benshi batangiye gusohora amaraporo yemeza neza ko perezida w'igihugu cy'u Burundi akunda kugaragara ataka, avuga imyato igisoda cye, avuga ko gikomeye cyane ndetse yerekana ngo ibikorwa cyagiye gikora. Nyamara benshi baje gushimangira neza ko igisirikare cy'u Burundi gikomeye mu mvugo ndetse no mu mpapuro, ariko kuri tere gikomeje kugenda kigaragaza urwego ruri hasi, ndetse urwego ruri hasi cyane. Abasirikare b'igisirikare cya M23 bakubise batababarira, ndetse benshi bagaragaje umujinya udasanzwe. Niki kiri gutuma M23 isa naho iri guhana yihanukiriye, ndetse noneho iri kubaga nta kinya bitandukanye nuko byari bimeze gifite bino bice itarabivamo. Benshi bamaze kugaragaza neza ko M23 n'ubundi yaje kumenya neza ko nta mpuhwe ifitiwe, nyuma yuko amahanga amaze kuyiviraho indimwe akayishyiraho igitutu akayitegeka kurekura ibi bice byo muri Kivu y'Amajyepfo, ibice bitandukanye by'umwihariko ibiri mu marembo y'umujyi wa Uvira. Kugaruka Mikenke rwari urugendo rukomeye cyane, ndetse n'ibi bice byegereye aho abanyamurenge batuye za Minembwe Puezero hafi n'umunara, aho hose hari kubera imigundano ikomeye cyane, aho kurasana za Burende, ndetse bivugwa neza ko igisirikare cya Leta ya Kongo cyamaze kumenya amakuru ko M23 yongeye kugarura uburyo bw'ubwirinzi bukomeye cyane, ku buryo bisa nkaho za drone yaba izo mu bwoko bwa kamikazi ndetse na drone zo mu bwoko bwa CH4 zakomeje kugenda ziza kurimbura abanyamurenge zitaza kongera gukoreshwa. Abasirikare rero benshi cyane b'abarundi basa naho barokotse iki gitero, ubwoba ni bwinshi cyane kongera kubabwira kujya ku mirongo y'imbere ku rugamba bisa naho bataza kubyumva, bisa nkaho rwose ari ukubagora, aho bari kugenda basaba ikiruhuko, ariko bisa naho bigoye nta kiruhuko
kiruhuko kuko urugamba rusa naho ari rwo rutangiye. Mu by'ukuri gusubizamo 23 inyuma ku gitutu cya leta zunze ubumwe za Amerika ngo kugira ngo hubahirizwe ibiganiro by'amahoro ya Washington, ndetse ibi biganiro kandi ngo impamvu 23 yasabwe kuva muri ibice nuko uko 23 yari iri kwa advancinga ifata ibice ndetse n'umujyi wa Uvira aribwo ibiganiro by'amahoro byari biri kuba, ndetse benshi bakavuga neza ko ariho 23 yaba yarategekewe kuba yava muri ibice kugira ngo ize kubirekura kuko yabifashe mu gihe cyo guharanira amahoro. 23 yarabyemeye ibivamo, ariko benshi bemeza neza ko ibi ari byiza ingabo z'u Burundi ziri kuzira kugeza kuri ubu ngubu. Abasirikare b'u Burundi bapfukamye amaboko bayashyize ku mutwe nk'uko babitegetswe na 23, bakomeje guhatwa ibibazo ndetse abandi bahita bajyanwa mu mabaraks akomeye y'igisirikare cya 23, aho defense zimuriwe, abandi bari mu bice bya Minembwe mu birindiro bikomeye cyane by'abasirikare batwirwanaho bari gusobanura byinshi cyane ku byo bapanga n'urugamba uko barutegura. Ibi byose biragenda bishyira ukuri hanze ndetse binagaragariza amahanga ko igihugu cya Kongo gisa naho cyifashishije igihugu cy'u Burundi mu gutera ndetse no gutsemba ubu bwoko bw'abanyamurenge. Mikenki hari umuhanda mugari werekeza ku birindiro by'ingabo zatwirwaneho, akandi hakaza kuba nanone amabariyeri akomeye cyane yashyizweho n'igisirikare cya leta ya Kongo. Aya mabariyeri niyo ari gutuma kugeza kuri ubu ikiro cy'isukari hariya mu bice bya Mikenke ndetse na Minembwe kiri kugura amadolari 40 yose, ibintu bitigeze bibaho ku isi, aho bavuga neza ko bakorewe uruziga abanyamurenge bamaze kumera nk'abafungiranywe bashyirwa muri karantine niko twabyita, ndetse baza kuzengurukwa cyane, ntibabona uko bajya guhaha, ntibabona aho banyura, ndetse basa naho bashyiriho amabariyeri akomeye cyane kugira ngo babe bakinjira muri umujyi wa Uvira. Ni ikintu gikomeye cyane. Kugeza kuri ubu bariyeri zimwe na zimwe zamaze kugenda zikurwaho na 23, aho bisa nkaho wazarendo zatangiye gusubira inyuma nyuma yuko zari zatangiye kugaba ibitero bigamije gusahura izi nka z'abanyamurenge muri iyi misozi miremire. Ibintu bisa naho bitoroshye. Kugeza kuri ubu rero abaturage basa naho bongeye kugarura ubuzima 23 ikimara guhana yihanukiriye iha ibihano biremereye cyane abasoda b'u Burundi bongeye guseba ndetse bongeye kugaragaza urwego rwabo ko ruri hasi. Gusa nanone biraza kugaragaza igitutu kiza kujya kuri perezida w'igihugu cy'u Burundi wakomeje kugirwa inama umunsi ku munsi n'umugaba mukuru w'ingabo z'u Burundi General Prime Niyongabo, ndetse n'abandi barimo Minisitiri w'ingabo ndetse n'abandi bakomeje kumusaba kugabanya umubare w'abasirikare baza kuri ubutaka bwa Kongo kuko nabo Red Tabara ntiboroheye mu ishyamba rya Kibira, irabagabaho ibitero shuma umunsi ku munsi. Nyamara perezida w'igihugu cy'u Burundi avunira ibiti mu matwi, akomeza kurunda abasirikare be ku butaka bwa Kongo, ariko 23 ibacucuma, ari nako akomeje kugenda yinjiza amabuye y'agaciro yavuganye na Tshisekedi ku bijyanye n'idiri yo kumuha abasirikare. Ibi rero bikarakaza bamwe mu basirikare bakuru mu gisoda cy'u Burundi, ibituma akomeza kujya ku ntebe ishyushye ndetse bishobora kuzamugiraho ingaruka, dore ko n'amatora y'umukuru w'igihugu ari gutegurwa ku butaka bw'u Burundi azaba mu mwaka utaha w'2026. 23 yongeye kwa advancing ikubita itabariye isya itanditse nk'uko amakuru yari yamaze kubigaragaza. Ni imirwano yatangiye ku munsi w'ejo ariko yaje gukara uyu munsi kuko byamaze kugaragara neza ko 23 yatangiye gukoresha ibitwaro biremereye byo ngoko bwa BM24 Combat. Izi ni imbunda zirasakure kandi zifite umuvuduko udasanzwe. Izi nizo zabashije kuba zifata agace twavuga ko ari aka finali Mikenke ku munara neza nyuma y'imirwano ikomeye cyane. Ingabo z'abarundi zageragezaga kungira mu ishyamba rya Mikenke. 23 yari yamaze kwashyira ingabo za twirwaneho ku buryo aba barundi bataza kuba bahirukankira mwe na wazarendo, kuko iri shyamba ni hamwe mu hagiye habindiriye izi ngabo z'abarundi, ingabo za wazarendo ndetse na FARDC nyuma y'uko urugamba rwabaga rukomeye. Kuri ubu rero 23 nyuma yo gucana umuriro ikarasana ku buryo bukomeye cyane n'iki gisirikare cya leta ya Kongo ndetse n'abarundi, bije kurangira ikoze ibintu bisa naho bitunguye benshi cyane nyuma yo kurekura ibice bimwe byafatwaga nkaho ari ingenzi kuri uyu mutwe. Ubu tuvugana yongeye kwigarurira bimwe mu bice by'ingenzi nanone. Ubu tuvugana Mikenke Tombe, nivuga Mikenke uraza kumva ibice bimwe na bimwe by'ingenzi cyane nanone byerekeza mu mujyi wa Uvira. Mikenke na Minembwe ni ibice nabyo byegeranye neza na za Poezero. Gufata ibice ni ibintu bifatwa nkaho
ari uburyo buri strategique bwa M23 yongeye gukoresha kugira ngo ize kwihanangiriza izi ngabo z'abarundi. Umurambo w'umukuru w'ingabo z'abarundi zari ziyoboye cyangwa se zari ziri ku mirongo y'imbere ku rugamba, umukuru wabo nyine bivugwa neza ko afite ipeti rya kapiteni, yamaze kuba yicwa ndetse n'umurambo we wagaragaye kuko abagenzi be ntibabashije kuwukura ku kibuga cy'imirwano. Mayiti ye yabashije kugaragara ndetse bivugwa neza ko atapfuye wenyine kuko hapfuye abandi basirikare benshi cyane bari kumwe nawe nk'uko amakuru nyine ari kugenda bigaragaza. Igisoda cy'u Burundi kandi cyakomeje kugenda kibwirwa neza ko urugamba uko rumeze kugeza ubu bakwiye guhatana bakagerageza bakareba ko hari icyo bakongera ku bijyanye n'umuvuduko ndetse n'imbaraga bari gukoresha kuko M23 ishobora gusa naho yaje mu isura nshya kandi koko bamaze kugenda babyibonera. Amakuru rero aravuga neza ko ibingibi byabaye impfabusa n'ubundi M23 yamaze gukora ibyo benshi batatekerezaga. Ubu tuvugana Mikenke Tombe M23 yongeye kwigarurira bimwe mu bice by'ingenzi kandi nagaritse ingabo z'abarundi ndetse n'izo bari bafatikanyije zirimo ingabo za leta ya Kongo. Ubu tuvugana Wazalendo zageragezaga guhungira mu ishyamba rya Mikenke ziri komongana hirya iyo, uko benshi bavuga neza ko zagiye zihabwa induru n'abaturage nyuma yo kumwara, nyuma yo kwirukanwa muri ibi bice, aho benshi bavuga neza ko iki gisirikare cya leta ya Kongo mu by'ukuri kiba cyamaze gutsindwa mu buryo bwose. Namakuru yaravuga neza ko ingabo z'abarundi zo kurwana muri iyi minsi bisa naho zifite agahinda gakabije ndetse no gutakaza amwe mu bakuru. Abakoruneri bari gupfa, abandi bagafatwa ku rugamba kuri ubu n'umukuru w'izi ngabo ndetse kapiteni yabashije gucakirwa ndetse ahita yicwa nk'uko byatangajwe, agwa ku kibuga cy'imigwano. Ibi rero nibyo byatumye intege zicika maze M23 na twirwanaho ubu ngubu barabyina intsinzi hariya ku misozi ya Mikenke ndetse na hariya Mikenke ku Munara, dore ko ariko gace ka finali kabereho imirwano karabutaka kugira ngo M23 ituruke hepfo ize kuzamukana izi ngabo byasabye imbaraga z'umurengera. Ubu tuvugana ishyamba rya Mikenke benshi bemeza neza ko ariho habaga indiri ndetse izi ngabo zahungiraga, ariko ntabwo byabakundiye kuko M23 mbere yo kwa advancinga yataka yabanje guca nkaho yashize ibirindiro by'ingabo za twirwaneho. Abangaba rero bazaga birukanka amasigamana bazi ko ari ryo bagiye kunyegereramo maze bakaruhuka uyu muriro. Ntabwo byaboroheye kuko bahitaga bakubitana n'umuriro wa twirwanaho ndetse biza kurangira nyine badakomeje kuba bakomereza muri iri shyamba. Izi ngabo za twirwanaho zafashe inshingano zikomeye cyane, ibyatumye aba basirikare batsindwaga urugamba b'abarundi ndetse n'ingabo za Kongo bakomeza berekeza mu mujyi wa Uvira, aho bivugwa neza ku isaha intare za Sarambwe nabo zigomba guhita zibasangayo nta kabuza. Ibintu birakomeye, ibintu birashyushye cyane ku mirongo y'imbere ku rugamba Kivu y'Amajyepfo. Inkengero za Uvira zongeye kwakamo umuriro mu busanzwe, ibintu byari bimaze kabiri kuva M23 yarekura bimwe mu bice, ubu noneho yajije ndetse isa nayo ifite imbaraga zitandukanye n'iza mbere. Bemeza ndetse bagashyira hanze idarapo rya Kivu Republic. Leta z'Ubumwe za Amerika ibihaye umugisha ndetse benshi baremeza neza ko igisigaye ari ukuza gukata ibice hagatangwa imipaka maze uzavogera undi hagati ya leta ya Kivu cyangwa se Kivu Republic ndetse n'igisirikare cyangwa se leta ya Kongo wazarasa cyangwa se agahungabanya ubusugire bw'ikindi gihugu mu gihe M23 yaba yamaze kubona ibi byangombwa byose yazahanwa n'amategeko mpuzamahanga. Ibi rero benshi baravuga neza ko bisa nkaho ari byo bigiye guteza ikimeze nkaho ari puresha kuri Tshisekedi, nyuma y'uko kandi yasabwe kwemera akaza gukora ibyo abaturage bifuza batuye muri Kivu zombi. Bavuga neza ko batifuza Tshisekedi ndetse byanagaragajwe n'abaherereye muri diaspora bakoje imyigaragambyo myinshi ndetse abari mu gihugu cy'Ububirigi, muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ndetse n'ahandi bose bagiye bahura bakigaragambya bavuga neza ko Tshisekedi bamurambiye ndetse ubwicanyi ari gukorera abari muri Kivu by'umwihariko abanyamurenge. Kuri ubu inama zakomeje guterana ndetse hakomeza kugenda hegeranywa ibimenyetso. Benshi bamaze kwerekana ukuri ko Antoine Felix Tshisekedi Chilombo ubu butaka n'ubundi busa nkaho yamaze kubutakaza nta kabuza, ndetse akaba amaze kubutakaza yarahatakarije abasirikare benshi cyane. Ibyo benshi bamunenga ko yanze kumva ibyo yasabwaga mbere, kugeza ubwo M23 itarifuzaga ko iki gice cyacibwamo ari wo mwanzuro
umwanzuro yafashe nyuma y'uko yabonye ko imirwano yari imaze kuba igihe kirekire ndetse n'ibice bimwe baramaze kubyigabiza. Ubundi bijya gutangiramo 23 yasabwaga guhabwa umwanya muri guverinoma, nabo igisirikare cyabo kigashyirwa mu zindi ngabo, ndetse haba mu badepite n'ahandi hakaba harimo bamwe muri uyu mutwe kuko nabo nabavuga ururimi rw'ikinyarwanda ariko b'abakongomani. Ibi Tshisekedi yagiye abirwanyiriza kuravuga ko ari abanyamahanga, mu gihe bamucanagaho umuriro bakomeza kugenda bamusaba ibiganiro bareba uko bayoborana ndetse bakaza gufashanya gushyira hamwe bagateza imbere iki gihugu cya Kongo, ndetse ivangura ryo muri Kivu y'Amajyepfo ndetse niyo muri Kivu y'Amajyaruguru rikorerwa abavuga ururimi rw'ikinyarwanda rigahagarara, nuko amahogoro agahinda mu bice bitandukanye. Ariko ibi Tshisekedi ntabwo yigeze abyumva, ndetse yakomeje kuvuga neza ko aba ari abanyamahanga ngo bishyize hamwe baturutse mu bihugu by'Ubugande n'u Rwanda ndetse ngo na bamwe b'abakongomani. Ibi rero ngo ntiyabyumva, yagerageje kumva ndetse kugira ngo bishyirwe mu bikorwa, aza kwisangamo 23 yarabonye ndetse yarasobanukiwe imbaraga zayo, yaramaze gukaba ibice bitandukanye birimo n'umujyi wa Goma bitakimukundiye. Ahakomeje kugenda hakorwa ibiganiro bitandukanye by'amahoro, abarimo Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga w'igihugu cy'Uburusiya Sergei Lavrov ndetse n'abandi bagaragaje neza ko Tshisekedi yakoze amakosa akomeye cyane yo kwanga kumvamo 23 ndetse bamwereka neza ko aho bigezeho ubwo ari we wakabaye yisaba ibiganiro. Ibi Tshisekedi ntabwo yakomeje kubyumva, bigeze aho hafatwa umwanzuro ukomeye cyane kuba uyu mugabo yatakaza ibi bice. Benshi baravuga neza ko ari bwo buryo busigaye bwagarura amahoro, kuko ibitero n'ubundi ntabwo bizabura mu gihe ingabo za leta ya Kongo ziba ziri hakurya 23 iri hakuno barasana umunsi ku munsi bacengana mu mijyi itandukanye. Nyamara benshi bemeza neza ko ibice bitandukanye 23 ifite yabo umujyi wa Goma, umujyi wa Bukavu ndetse n'ahandi hose amahoro ahinda, mu gihe ibice n'ubundi birimo ingabo za leta ya Kongo hacyumvikana amasasu, abaturage baho baboroga bataka umunsi ku munsi bavuga neza ko batamerewe neza. Ni ibintu rero bikomeje kugaragaza igitutu Tshisekedi akomeje kujyaho nyuma yo kwanga ibyo yasabwe. Bisa nkaho 23 ngo yaba yasabwe kuba yategura ibijyanye n'idarapo ndetse n'indirimbo izubahiriza iki gihugu. Ibi byose bikaba biri tayari isaha n'isaha, ashobora kuza abo mu miryango ishinzwe ibihugu ndetse n'ububanyi n'amahanga bakaba bashyiraho imipaka itandukanye. Aho iki Kivu Republic, aho iyi Kivu Republic ya 23 izabikora ku bihugu bitandukanye birimo Kongo biyomoyeho, DRC, u Rwanda, u Burundi ndetse n'Ubugande ndetse na Tanzania, ndetse ibi kandi bikazaba bigaragara neza ko izabikora no ku kiyaga cya Tanganyika nyine. Ibyo benshi bavuga neza ko iki gihugu cyaba ari kimwe mu bihugu bibayeho neza ndetse bifite ubutaka bunini bukunguhayeho iby'agaciro, ndetse bunakora kuri iki gice cy'ikiyaga kinini nka Tanganyika, ibyakorohereza ibi bice gutera imbere. Abakongomani baturuka mu bice bya Rubaya ndetse na za Masisi, ahantu hagiye hatandukanye, ndetse baturutse mu bice nka bya Minembwe, ibice bitandukanye, aba bose bivugwa neza ko bazahita bategura ikimeze nkaho ari imishinga ikomeye cyane yo kuza guteza imbere iwabo, kuko bishobora kugaragara neza ko iki gice gishobora guhita kinatera imbere ku rwego rurenze iki gice gisanzwe kirimo iki gisirikare cya leta ya Kongo. Ni ukuvuga ngo benshi baha amahirwe ko iki gice iterambere ryaho rizihuta, ndetse hakaba ahantu hakomeye cyane kurusha ahasanzwe hayoborwa na Tshisekedi. Biravugwa neza ko rero ibice bitandukanye baturutse Birere, Masisi n'ahandi bose baherereye muri diaspora ndetse n'abaherereye mu bihugu by'ibituranyi bahunze kubera intambara bashobora gutaha ndetse mu gihe gitoya, abandi bagakora imishinga iteza imbere iwabo. Ni mu gihe kandi bivugwa neza ko amahanga yamaze kumva ko iki kibazo kigomba gukemurwa. Benshi bakomeje kuvuga neza ko igihangayikishije Amerika ari amabuye y'agaciro. Nibyo koko amabuye y'agaciro kandi amenshi ari mu bice 23 yafashe. Benshi bemeza neza ko bimaze kujya mu buryo aribwo Amerika yagiye akorana na 23 mu kuyigurira ndetse aya mabuye mu buryo bworoshye cyane. Amakampani akomeye y'Abashinwa nayo ari mu bice nka za Rubaya aracyakorana na 23 nk'ibisanzwe, ariko ibi ntabwo biza guhagarika umugambi wamaze kugenda ushyirwa mu bikorwa, ndetse byemezwa neza ko abasirikare b'igisirikare cya leta ya Kongo kugeza ubu ngubu basa n'abamaze
byamaze guhagurukirwa ku buryo bukomeye cyane. Ibitero byerekeza Minembwe byahise bikumirwa kugeza ubu ngubu, aho M23 yari yaramaze kubahiriza uruhande rwayo rw'amasezerano ya Washington kurekura biriya bice yamaze kurekura bya Rubaya n'ahandi na za Plene. Kugeza kuri ubu rero igisirikare cya Kongo cyo kikaba cyarakomeje kuvunira ibiti mu matwi mu mugambi wo kurwanya FDLR. Ibi rero bikomeje kugaragaza ko Tshisekedi ari we wizize kuba yatakaza ubu butaka, ko intego M23 ifite ari uguhera ku bayobozi bakuru ndetse n'abapanga urugamba n'abandi bayobora ibi bikorwa, ndetse kuko yamaze kubona neza ko iyo yamaze kubakuramo akazi, yamaze kwica bamwe mu bayobozi, ingabo zisigara zihuzagurika ndetse ntizimenye ibyo ziri gukora, ahatuma M23 ikomeza kwa advancinga ndetse igakomeza kuba idomina urugamba. Kuri ubu ngubu abacancuro bari basigaye bakoresha ibisa naho ari ikirere ndetse bakoresha n'izi drone. Ibitero byo mu kirere byose byari biri mu maboko y'aba basore ndetse n'umugabo umwe wari ubarimo, nk'uko amakuru ari kugenda abigaragaza. Benshi bati M23 ntabwo isanzwe n'akasamutwe, ati ubutasi bwayo ntabwo busanzwe. Amakuru rero aratugeraho avuga neza ko abangaba bagiye kujya mu bandi, ariko nanone bikaba bitangazwa neza ko bashobora kuzahurizwa Igoma nanone, aho bivugwa neza ko ari abacancuro bamaze kugera muri 32 bagiye bafatwa mu bihe bitandukanye, nyuma y'uko abari bari kuri ubutaka birukaniwe ku butaka bw'umujyi wa Goma. Abandi bagiye bafatirwa za Uvira ndetse n'ahandi, bamaze kugira ngo muri 32 uretse abagiye bagwa muri iyi mirwano nabo bivugwa neza ko batari munsi y'umunani. Bivugwa neza ko M23 ishobora kuzafata umunsi ikaza kubajyana Igoma bose, akaba ariho ibahuriza ndetse cyangwa ikaza kubazana mu bice bya Uvira ndetse mu nkengero zaho nyine mu bice kontorora. Uretse ko hano byakorana, bamwe bavuga neza ko ikwiye kubazana i Bukavu kuko abenshi bafatiwe muri ibice bya Kivu y'Amajyepfo, maze ngo M23 ikaza kongera kuba yabasabira inzira mu Rwanda, aho benshi bavuga neza ko itari kwiye kongera gukora ikosa ryo kubarekura ndetse ngo bagende gutyo ari bazima, kuko bisa nkaho ibafite imbohe z'intambara ndetse ko ishobora kubakoresha icyo ishaka. Nyamara M23 mu rwego rwa diplomasi ikomeza kwerekana neza ko yabarekura bagasubira iwabo. Bamwe batise ko bagenda hakagaruka abandi, bizagenda bite mu gihe ukomeza kugenda ubarekura? Ibi ni ibintu rero bikomeje kugenda bivugwa ndetse binagarukwaho, icyo M23 ishobora gukoresha aba bacancuro bakomeje kugenda bafatirwa muri iyi mirwano. Reka twigire ku mirongo y'imbere ku rugamba, tube turetse aba bacancuro bakomeje kugenda bavugwaho guhura n'isanganya. Ibitero bikomeye cyane by'ingabo za Kongo byongeye kwibasira Minembwe, ariko amadubu twirwaniho bongera kwihagararaho mu birindiro byabo. Amakuru atugira haragaragaza operasiyo zitandukanye zakozwe n'igisirikare cya leta ya Kongo zifatikanyije na Wazalendo, aho bashoboraga kujya mu mihana itandukanye ya hariya abanyamurenge batuye. Nyamara hari ikintu gikomeye cyane, benshi cyane bongeye kugaragaza neza ko ibice bitandukanye by'Iminembwe bitagituwe mu by'ukuri. Imihana myinshi cyane, amazu yamezemo ibyatsi, abenshi barahunze, ntabwo bafite amahoro, uretse ko izi ngabo za twirwanaho zigerageza kuba zabungabunga ibice bisigayemo abaturage kugira ngo izi ngabo za leta ya Kongo zitongera kubagabaho ibitero. Ariko mu by'ukuri aha bisa nkaho ingamba ndetse n'umugambi w'ingabo za leta ya Kongo n'u Burundi wari ugiye kugerwaho iyo M23 idatabara ngo itangire gutanga ramforo ndetse inirukana izi ngabo muri ibi bice. Igitero cy'igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo cyari igitero gikoranye imbaraga z'umurengera zisa naho ari kirimbuzi, imbaraga kandi bisa naho zari zifashishijwe n'ibikoresho bikomeye cyane. Imbunda ziremereye cyane za BM24 Combat zongeye gukoreshwa n'igisirikare cya leta ya Kongo, ariko ibi ntabwo byigeze bitanga umusaruro kuko M23 kibona imbaraga iki gisirikare cya leta ya Kongo kizanye mu bice nka Rubaya ahabarizwa amabuye y'agaciro ndetse n'ibindi by'agaciro bikomeye cyane. Igisirikare cya leta ya Kongo kiri gushaka kwisubiza kugeza kuri ubu ngubu. Benshi bagaragaje neza ko ari agahinda gakomeye cyane kuri Antoine Felix Tshisekedi Chilombo Facibeto, uyu mugabo utetse igihugu cya Kongo ukomeje kugenda ari koroza, ndetse benshi bemeza neza ko ubu ngubu asa n'uwicariye intebe ishyushye arimo araririra mu myotsi nyuma y'uko M23 ikoresheje drone ya kamikaze gatwika ibi bitwaro ndetse n'ibi bikoresho ku buryo buteye isoni, ndetse benshi bibaza uko byakozwe. Hagaragaye ikimeze nkaho ari agahinda muri izi ngabo za leta ya Kongo. Mu by'ukuri igisirikare cya leta ya Kongo cyari cyakoresheje imbaraga z'umurengera, ariko M23 iza kubona neza ko kubahagarika bishobora kuza kugorana cyangwa ikaba yahatakariza bamwe mu basirikare bayo bakomeye. Iza gufata umwanzuro wo gukoresha iyi drone nanone kuri iyi nshuro, aho iyi drone ya kamikazi yaje kuba yarasa kuri ibi bikoresho bitangira kuba umuyonga. Izi ngabo za leta ya Kongo nta kindi zagombaga gukora kuko uyu muhanda werekeza Rubaya
hafi n'ibirombe wari wababanye nk'aho ari urugendo rutarabaho. Igisirikare cya 23 cyese gitangira kurasana nabo ibyaje gutuma basubira inyuma. Ibi bitwaro birashya birakongokaho benshi bemeza neza ko kugezana n'ubu Tshisekedi ibi atari kubyumvisha nyuma yuko aba yamaze kugenda yemerera amahanga ibi birombe ndetse n'ibindi bisa nkaho yumvaga neza ko ashobora kubyisubiza nyuma yuko akoresheje imbaraga z'umurengera. Ariko General Sultan Makenga yatanze itegeko abahungu baza kuzibira ibi bitero ku buryo bukomeye cyane. Ubu tuvugana n'agahinda gakomeye cyane ku gisirikare cya leta ya Kongo. Nanone kandi hakomeje kugaragara ibitero bikomeye cyane bigeragezwa gukorwa mu buryo butandukanye. Abasirikare b'ingabo za leta ya Kongo by'umwihariko ngo abanyuze mu ishuri rikomeye cyane ry'ubutasi ryo muri Israel bagaragaye bafatwa na 23 mu mujyi wa Goma neza mu nkengero, ndetse benshi bemeza neza ko aba bacakiwe bari bafite imigambi mibisha ndetse n'udukoresho dukurura amajwi. Utu dukoresho dukurura amajwi tukaba twifashishwa mu buryo bwo gutrakinga ngo n'amatelefone kugira ngo baze kumenya ibice birimo bamwe mu bayobozi ba 23 mu gihe bafite contact zabo. Ibi rero benshi bemeza neza ko bamaze gucakirwa na 23 ndetse yamara kubafata bakaba bahuye n'uruva gusenya abagera kuri 6 bamaze gufatwa ndetse mu nkengero z'umujyi wa Goma. Benshi bemeza neza ko irari isomo rikomeye cyane intare za Sarambwe zamaze gutanga ndetse hagiye gushobora kuba haba ibintu benshi cyane batigeze babona. Aba bafatwa nk'abagambanyi cyangwa se maneko z'igisirikare cya leta ya Kongo zafashwe, ndetse benshi bemeza neza ko uburyo zafashwemo ari uburyo bw'ikoranabuhanga aho 23 byanyuze mu butasi bwayo nayo ikaza kwihanangiriza abangaba. Byemezwa neza ko bashobora no kuza kwitwa mu gihe bamaze kuba bakurwamo amakuru yose y'ingenzi yo kwifashishwa na 23. Turi kuvuga ibingibi muri Kivu y'Amajyaruguru ahakomeje nyine kubera ibitendo bikomeye cyane ku mirongo y'imbere ku rugamba y'igisirikare cya leta ya Kongo cyo gikomeje kugenda kibihomberamo kugeza ubu ngubu. Ibirombe bikomeje kubura, abatasi babo bakomeje kugenda bacakirwa. Muri Kivu y'Amajyepfo naho harumvikana imirambo y'abasirikare b'u Burundi yaje gucakirwa, ndetse no kuba ko ibi mirambo nyine bayifatiye hafi n'umupaka w'u Burundi na Kongo. Benshi bibaza uwisha abasirikare. Abasirikare bemezwa neza ko bagera kuri 12 imirambo yaje gusangwa hafi n'umupaka w'u Burundi na Kongo ariko ku butaka bwa Kongo. Ibi bikagaragaza neza ko abasirikare b'u Burundi bagerageza kwambukira mu bice bitandukanye bisa naho bitari main kuko abenshi banyura ku mupaka wa Gatumba ndetse na Kavimvira, ariko kuri ubu ngubu mu rwego rwo kugerageza kucengera ndetse mu buryo bw'ibanga rikomeye cyane hagaragaye abangaba byemezwa neza ko bashoboraga kuba bari kugerageza kwambuka maze bakaza gukubitana na bamwe mu ntare za Sarambwe barakaye cyangwa se twirwaneho kuko ntibiramenyekana wabishe, maze barabica babagarika muri ibi bice. Aho benshi bemeza neza ko ari agahinda kuri iki gisirikare cy'u Burundi. Induru zirimo ziravuga hakurya Bujumbura perezida w'u Burundi arashinjwa kohereza abasirikare muri misiyo zitari ngombwa. Ibikomeje kugenda bimugaragaza nkaho ari umwe mu basirikare bari bakwiye kuba batagifite amapeti ya generali nubwo ari perezida w'iki gihugu cy'u Burundi. Bujumbura International Airport, iki kibuga cy'indege cyitiriwe Melchior Ndadaye cyo ku butaka bw'u Burundi hariya i Bujumbura cyamaze kwinjirwa nanone ku buryo bukomeye cyane n'abataramenyekana bakoyo systeme, ndetse bisa nkaho iki kibuga kitari mu maboko yabo mu buryo bw'ikoranabuhanga. Ubwoba bukomeye cyane, benshi baravuga neza ko ubu tuvugana ari umunota wa 28 iki kibuga cy'indege kidakontororwa n'abasanzwe bagikontororwa. Bisa nkaho systeme zinjiriwe iki kibuga cy'indege nta ndege kugeza kuri ubu ngubu muri iyi minota ishobora kuza kuhagwa, ndetse bamaze gutanga warning ndetse ku ndege zagombaga kuza kuhagwa bamaze kumenyeshwa neza ko atari bo bari gukontorora iki kibuga ndetse ko systeme zavuyeho. Ninde wongeye kwinjirira amabanga y'ikibuga cy'indege? Ese bigenze bite? Nubwo babukomeye cyane i Bujumbura, benshi baravuga neza ko intare za Sarambwe zabigizemo uruhare kuko bivugwa neza ko intwaro ziza ku butaka bw'igihugu cy'u Burundi ziba ziri buze gukoreshwa ku butaka bwa Kongo zikoreshwa n'izi ngabo ziri gufashwa n'igihugu cy'Ububirigi. Aha rero 23 benshi ntabwo barasobanukirwa uko ikoresha ndetse nuko yinjirira izi systeme. Ese 23 ifite abayiti bakomeye cyane ku buryo ishobora kuba yagira kuri uru rwego cyangwa se ikorana na bamwe mu bakora kuri iki kibuga mu rwego rwo kugira ngo ize kugenda ishyiraho izi ngamba zisa naho ari z'ubwirinzi. Izi ndege zagombaga kuzana intwaro ntabwo zishobora kuhagera mu gihe hari
hari ibibazo bya hato na hato, ndetse bavuga neza ko iki gisirikare cya M23 aricyo kiba cyashyizemo akaboko, ariko nubwo badasobanura neza uko bikorwa. Inkuru ziravuga neza ko abagenzi benshi ku kibuga cy'indege cya Bujumbura bahawe igice bazajya bakoresha, ikindi gice kimera nk'igihinduwe igice cya gisirikare. Iby'abaturage benshi cyane batanishimiye, bavuga neza ko iki kibuga cy'indege kuhagira serivisi zabaye mbi cyane, ndetse bisa nkaho haba hari n'umuvundo ukomeye cyane bitewe n'ibikoresho bya gisirikare byagiye bihashyirwa, ndetse ibindi byagiye bijyanwa mu bice bitandukanye, ari nabyo byagiye bitwikwa mu bitero bitandukanye twagiye tubabwira. Amakuru rero aravuga neza ko systeme z'ikibuga cy'indege zavuyeho, sibo bari kuzikontorora, abasanzwe bazikontorora. Biravugwa neza ko kandi amabanga ashobora kuza kumenwa, ndetse bikavugwa neza ko ashobora kuza kuba ikintu kidasanzwe. Ikibuga cy'indege si ubwa mbere itumanaho rivuyeho, noneho ni ubwa mbere bigeze mu minota 28. Bivugwa neza ko igihe kigeze kuvaho iminota myinshi, nanone cyaveho iminota 26 n'amasegonda 45. Kuri ubu ngubu ibi ni ibintu biba bidasanzwe kugira ngo ikibuga cy'indege kibeho kidafite amakuru, radar zidakora, ibintu byose byahagaze. Ibintu benshi bavuga neza ko ari kwindirirwa gukomeye cyane. M23 niyo babishinja, benshi baravuga neza ko bishoboka, nubwo benshi batabyemera, kuko na M23 ntabwo iza ngo ibyigambe. Ibi rero bikagaragaza neza ko iyi Bujumbura ibintu bitoroshye. Ndanakubwira neza ko kandi ingabo za leta ya Kongo zikomeje kuvuga neza ko abarundi bakomeje kugenda bazinaniza, mu gihe aba basoda b'u Burundi bamaze igihe kinini kuri ubutaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, bamaze kwiramanta bavuga neza ko batagishoboye ndetse guhangana mu gihe badahabwa ibyangombwa nkenerwa by'ingenzi ndetse ngo bitabweho. Nyamara abarundi basa n'abamaze gucika intege, ni mu gihe bimaze kugaragara neza ko nyuma y'uko inama y'igitaraganya Etat Major y'u Burundi yafashe umwanzuro wo kuba yakura aba basirikare kuri ubu butaka, hagaragaye ikimeze nko kutumvikana gukomeye cyane. Ese byaje kurangira bite ko Tshisekedi yari yabwiye General Neva ko we bazakomeza gukorana, nyamara General Neva nawe akareba kwirengagiza ibyo akura muri iyi deal ikomeye cyane yo kuba yashora abasirikare muri iyi ntambara, maze Tshisekedi akamuhundagazaho ibijyanye n'amabuye y'agaciro ndetse n'andi mafaranga, amadolari menshi cyane. Ibyagiye bituma bamwe mu basirikare bakomeye cyane, by'umwihariko umugaba mukuru w'izi ngabo z'u Burundi General Prime Niyongabo, benshi bakomeje gushimangira neza ko ashobora kuzahirika ubutegetsi, kuko ntabwo ari guhuza na gatoya n'uyu mugabo utetse iki gihugu cy'u Burundi. Benshi barakomeza kuvuga neza ko General Neva ahadatuje, asa n'uwicariye intebe ishyushye, igitutu gikomeye cyane hashobora kweguzwa. N'ubu ngubu benshi baramushinja ko akomeje kugenda yica bamwe mu bagiye bamenya amabanga ye ndetse n'amanyanga akomeje kugenda akora. Minisitiri w'itumanaho ndetse n'itangazamakuru Gabi yarishwe, benshi babishinja perezida w'igihugu cy'u Burundi, bashimangira neza ko yabigizemo uruhare rukomeye cyane. Kuri ubu rero amakuru arakomeza kugenda agaragaza neza ko General Neva adatuje, imigambi yose yari afite yaburijwemo, uretse kuba akomeje kugenda agerageza guhinduranya abasirikare barinda ingoro y'umukuru w'igihugu, abasirikare barinda ibice bitandukanye ndetse no ku nteko ishinga amategeko. Aha hose yagiye ahindura abasirikare kugira ngo hatazagira abaza bagahita bakora ikimeze nka kudeta, maze uyu mugabo akaza gusigara nawe ari umusivile cyangwa se ari umusirikare usanzwe. Bivugwa neza ko amakuru akomeza kugenda agera kuri uyu mugabo aturuka mu butasi, ariko harimo benshi cyane mu bayoborana batamwifuza ndetse bagiye bacura kudeta nyinshi cyane igihe gitandukanye. Ari nacyo cyatumye mu minsi ishize uyu muperezida w'igihugu cy'u Burundi yarafashe umwanzuro ukomeye cyane wo guhindura bamwe mu basirikare bakomeye cyane, akabakura mu nshingano, bamwe bakirukanwa, bamwe bagafungwa, abandi bagahindurirwa inshingano. Ibi byose yabikoze nyuma y'umugambi wari ukomeye cyane wo kumutembagaza ku butegetsi. Uyu kandi Neva, perezida w'igihugu cy'u Burundi nyene cyubahiro Evariste Ndayishimiye, yivugira kenshi mu ruhame ko ari indyarya abarundi, ko nabo bayoborana bamuryarya ndetse ngo bajye bashaka no kuzamwica. Ibi yabivuze inshuro irenze imwe mu ruhame, ndetse bikagaragaza neza ko asa n'utizeye umutekano we. Benshi mu barwanyi b'igisirikare cya M23 bagiye bihanangiriza binyuze mu matangazo yasohoye, ndetse M23 agasinywaho n'abayobozi bayo, bakabwira General Neva ko ibyo ari gukora byo kohereza abasirikare kuri ubu butaka ari ibintu bibi cyane ndetse bishobora kuzamukoraho. Ni nayo mpamvu iyo habaye skandali cyangwa se ikibazo gikomeye cyane mu Burundi, uyu mugabo ahita atekereza M23 bwa mbere, kuko azi ko ariyo yabangamiye igihe kinini ndetse igenda imuha warning. Ibi rero nibyo bimushyira ku gitutu gikomeye cyane, ndetse kugeza kuri ubu benshi baravuga neza ko abapolisi ndetse n'abasoda bashya ku nteko ishinga amategeko
kuri radio na televiziyo by'igihugu. Ibi byo bimaze kumenyerwa bahindurwa hafi ya buri cyumweru ibintu biteye inkeke, ndetse benshi bakavuga neza ko uyu mugabo azakomeza kugenda asa naho adafite umutekano kugeza igihe azemerera gukura abasirikare be ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, kuko bigaragara neza ko benshi mu basirikare be ibingibi ari byo bagiye bapfa, bamwereka neza ko ibingibi ari ugukoresha igisirikare mu nyungu ze. Ubutaka bwa Kongo iki gishobora kuba cyamaze kugenda kigera ku kigero cyo hejuru cyane, kuko M23 yakomeje kugenda igaragaza neza ko yifuza Kivu Republique. Kivu kandi kaba igizwe n'ibice bya Kivu zombi, ndetse ni ibice binini cyane nkuko bigenda bigaragara, ariko nanone bikaba bisa nkaho ntacyo byahungabanya ku butaka bwa Kongo dusanzwe tuzi. Ibi bice bibiri bya Kivu M23 nimara kubyemererwa nkuko biri muri process, benshi bavuga neza ko bisa naho biri kumara no kurangira, hazaba hari ubutaka bunini cyane buzaba buruta bimwe mu bihugu byo muri Afurika. Ngira ngo murabizi ko Kongo ingana, ariko benshi bakavuga neza ko hazahita haba ikimeze nk'umutekano, maze abaturage ndetse n'abandi bamaze guhunga baturuka muri ibice bitewe n'intambara za hato na hato zagiye zihaba bakaba bagaruka, abandi bagiye i Burayi n'ibindi bihugu bakaza gukora ibikorwa by'iterambere babikorera ahangaha bavuka. Ibi rero benshi babitegerezanyije amatsiko. Inkuru nkuzaniye iremeza neza ko izi process zigeze kure kandi ya M23 ibi kandi yamaze kugenda ibyerekananisha yuko benshi mu barwanyi b'igisirikare cya M23 bamaze kugenda abagaragara habitwara nk'ingabo za leta. Discipline nyinshi cyane, inzego z'ubuyobozi, igipolisi, inzego zibanze kugeza hejuru kuri guverineri, ibi byarapanzwe, ndetse bisa nkaho M23 yatangiye gukora ibirango bishya ndetse n'ibindi. Birero benshi bakavuga neza ko bikomeza kugenda byavantage M23 muri iyi politiki yayo, ndetse dore ko urugamba rwo ku butaka rwo isa n'ubwo yarutsinze, nubwo rutararangira. Amasasa kivuga by'umwihariko muri Kivu y'Amajyepfo, muri Kivu y'Amajyaruguru naho ntihabura udutero shuma twa hato na hato, ariko kugeza ubu ngubu M23 iragaragarizwa urukundo rukomeye cyane. Benshi bakavuga neza ko iki gisirikare cya M23 rero gikomeje process, benshi bakabihuza nuko umuyobozi wa MONUSCO ndetse n'abandi bayobozi bakomeza kuza kugirana ibiganiro hariya mu mujyi wa Goma, aho twakita nka headquarter, hashobora no kuzaba kapitale ya Kivu Republique cyangwa se umurwa mukuru wa Kivu Republique mu gihe M23. Izi process bivugwa neza ko zigeze kuri 80%, hafi 90 zamaze gukunda. Amahanga yamaze kumva filozofi ya M23. Tshisekedi ibi arabisabwa kuko yagiye hakana neza ko M23 ari abakongomani, nyamara byaje kugaragara neza ko ari abakongomani ndetse baherereye mwa biriya bice bifuza uburenganzira bwabo. Amahanga akimera gukora iperereza, hagiye haza abasuperviseri, hagiye haza abashinzwe amahoro ku isi, abashinzwe uburenganzira bw'ikiremwa muntu n'indi miryango ishinzwe ibijyanye na diplomasi, baje kuvumbura neza ko Tshisekedi yagiye abeshya kenshi mu manama agiye atandukanye we na Kayikwamba, bagaragaza neza ko ngo batewe kandi batewe ngo n'ibihugu by'ibituranyi, nyamara iperereza ndetse n'ibarura ryakozwe basanze M23 ari abaturage bo muri ibi bice, ndetse bisa nkaho bagiye birengagizwa bagashaka kwimwa uburenganzira bwabo, aho Tshisekedi we yashaka kubirukana ngo bagiye kwibera mu birunga, ibintu bakomeje kurwanya, ndetse bamushyiraho igitutu gikomeye cyane kugeza ubwo bamufatanye iyi migi yombi, yaba Kivu y'Epfo na Kivu ya Ruguru, ndetse bamufatana nyine navuga ko ari ibice binini cyane, imigi ya Goma, imigi ya Bukavu, imigi ya Uvira nubwo baje kuhava, ibindi bice bitandukanye by'ingenzi. Aha rero benshi bakavuga neza ko Tshisekedi asa naho yamaze kumenya neza ikarita ziri gucangwa za politiki na diplomasi, aza gusanga we asa n'ufite ikarita z'ibigarasha, ntabwo akigezweho. Ibintu rero biza kugenda bimucanga cyane, ibintu rero birakomeza kugenda bisa naho bitoroheye uyu muvandimwe Antoine Felix Tshisekedi, nyuma yo kumenya neza ko ingabo ze zamaze kugenda zitangira gucika intege, nyuma yo kumenya neza ko zishobora kuzakurwa muri ibi bice zarwaniyemo, zatakajemo ubuzima, zameneye amaraso, nyamara bikaza kurangira M23 ikomeje kugenda ibatsinda mu buryo bwa politiki. Izi ngabo by'umwihariko na Tshisekedi ubwe bagiye bibanda mu gushaka ibikoresho, bashaka izindi nkunga hirya no hino, nyamara birengagiza neza ko bafite kubanza no gufokasinga ku bijyanye no kuba bakubaka ikijyanye na politiki ikomeye cyane, nyamara M23 yo yarwanaga ifokasinga kuri politiki ndetse na
na diplomasi ndetse no ku rugamba, kandi byose isa niyamaze kugarika Tshisekedi kuko yagiye yisanga mu mitego isa na 23 yamuteze, akagenda yisanga mu bibazo bikomeye cyane ari guhandoringa bisaba kwisobanura. Yagiye yisanga kandi ingabo ze zarakoze amakosa akomeye cyane nayasaba kwisobanura kugeza ubwo zarashe mu mujyi wa Goma zikica umufaransa ukora mu muryango wa UN. Ibi kandi nabyo byabaye isaga ikomeye cyane. Tshisekedi yasabwe kwisobanura, saba imbabazi, nubwo bisa nkaho benshi bamubwiye neza ko ubufaransa bushobora kuzamubabaza nyuma yuko abwiciye umuturage kandi wari ufatiye runini abakongomani. Ibi byose byagiye bivugwa ndetse bigaragaza neza ko ku ruhande rwa Tshisekedi hari icyuho mu bijyanye na diplomasi ndetse na politiki. Uyu yagiye focusinga mu kuhangana n'ubutaka ndetse no kurwana, ariko biza kurangira bamukubise icy'umutwe. Ibi byose rero bakomeza kugenda bigaragazwa nuko Antoine Felix Tshisekedi asa naho ari umwe mu bamaze kuba batakarizwa icyizere n'amahanga mazima 23, igasa naho ariyo yakomeje kugenda igirirwa icyizere. Biragaragazwa n'ibikomeje kugenda bisirikira ndetse bigaragazwa n'abaza gusuramo 23 ababozi batandukanye barimo na bamwe bo mu Burusiya nka Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga Sergei Lavrov. Uyu numwe mu bakomeje kugenda bari kuroza bavuga neza ko 23 yakabaye ihabwa umwanya muri force cyangwa se mu gisirikare cy'igihugu. 23 binyuze mu itsinda rikomeye cyane ry'abasirikare bayo bashinzwe gukoresha ibijyanye n'ikirere ndetse ubwo birumvikana n'abagurutsa drone kandi bashobora no kuzihanura no bifashishijwe muri tekinike idasanzwe. Bivugwa neza ko ariyo guhanura izi drone zo mu bwoko bwa CH-4, drone mbi cyane ku rugamba. Izi kandi zitandukanye na drone zisanzwe zikoreshwa zo mu bwoko bwa kamikazi, zimwe bazirikaho ibisasu zikaza maze zikabituritsa zigaturikana nabyo. Izi so siko bimeze. Izi ni drone ziza zigakurura amakuru, zikaba zarekura ibisasu biremereye cyane, ibibombe, ndetse zigafata namwe mu mashusho n'amajwi, aho ziba zishobora gukoreshwa mu buryo bugera kuri bune butandukanye, yaba kwataka, ubutasi ndetse no kurasa umwanzi, gukurura amashusho n'amajwi. Ibi byose bakaba babikoresha izi drone. Aha rero niho 23 yatangiye isomo rikomeye cyane, hanure ebyiri muri zo hano Rubaya ibintu bihita bicika. Ubu tuvuga n'igisirikare cya leta ya Kongo gisa n'icyamaze gucika umugongo binyuze mu matangazo yagiye agaragazwa, aho benshi bemeza neza ko ari agahinda gakomeye cyane muri iki gisirikare nyuma y'uko izi drone zifashishwaga zimaze guhanurwa. Agahinda benshi bavuga neza ko akenshi gafitwe na Tshisekedi kugeza kuri ubu ngubu usa naho yamaze kujya kuri pressure ku buryo bukomeye cyane. Imirwano yo irakomeje. Benshi baragaragaza neza ko Antoine Felix Tshisekedi Chilombo ibi yari yabikoze mu kugira ngo ingabo ze zize kugira imbaraga zikomeye cyane zice ku butaka no mu kirere maze zatake 23 muri ibi birombe bya za Rubaya ndetse n'ibindi bice bashaka kwigarurira, ariko bisa naho bitabakundiye na gatoya. 23 yamanuye izi drone zirashya zirakongoka neza nkuko byakomeje kugenda bigaragara. Nta mapiese y'izi drone washoboraga kubona uretse uduce ndetse n'ubuvungukira. Gusa abazibonye zihanuka bo bitewe n'uko izi drone abari nini babibonye ndetse bakoma amashyi bavuga neza ko iki ari igitego kindi. 23 yongeye gutsinda iki gisirikare cya leta ya Kongo. Induru zirimo ziravuga rero, benshi mu basirikare b'igisirikare cya leta ya Kongo bongeye kugaragaza gucika intege nyuma y'uko izi drone zihanuwe. Ubu tuvugana Rubaya umutekano ni wose, amahoro arahinda, ndetse bisa nkaho igisirikare cya leta ya Kongo kwatakisha intwaro zo ku butaka muri ibice byabaguye bitewe n'amadefense akomeye y'igisirikare cya 23, dore ko hamaze no gushyirwaho amabariyeri. Nta musirikare w'igisirikare cya leta ya Kongo ushobora kuza kubona uburyo bumworohera bwo gutambutsa ibikoresho ndetse n'ubundi bufasha shyira bagenzi be basa n'abagotewe muri ibi bice. Nagahinda ku gisirikare cya leta ya Kongo kugeza ubu. Ibintu rero ntago byoroshye. Nanone biravugwa neza ko FDLR na FARDC zaturukaga muri parike ya Virunga, zivugwa ko byari bigiye kuba ibintu bibi cyane mu batuye mu nkengero z'umujyi wa Goma, kuko humvikanye amasasu menshi cyane, ariko benshi baje gutahura ko ari intare za Sarambwe zari zamaze kujya kuzibira ndetse no kuburizamo ibi bitero bikomeye cyane bya FDLR n'izi wazarendo byaturukaga hariya muri parike ya Virunga bafatikanyije n'ingabo za leta ya Kongo. Amasasu yavuze iminota 30 gusa, benshi bemeza neza ko imbunda mu minota 15 ya nyuma zavuze zisa naho ziremereye arizo zarangije aba ba FDLR ndetse n'aba FARDC bari bamanutse baje kuhungabanya umutekano w'abaturage batuye mu nkengero z'umujyi wa Goma uturuka kuri parike ya Virunga. Ibi rero byaga
yagaragaje neza ko M23 iryamiye amajanja ndetse ikomeje kugenda yihanangiriza ku buryo bukomeye cyane izi ngabo bahanganye ku rugamba. Ndakubwira neza ko nanone muri Kivu y'Amajyepfo ubwo niho twageze hari kuvugwa imirambo y'abasirikare b'Abarundi. Si inshuro ya mbere si ya kabiri Abarundi imirambo yabigaragaye hafi n'umupaka, benshi bakibaza ababishe, aho bamwe bavuga ko ari M23 abandi bakavuga ko ari amadubu, ndetse benshi bagakomeza kwibaza kuri ibi. Igihari nuko imirambo y'abasirikare b'Abarundi igera kuri 6 yagaragaye ndetse abaturage bayifotora. Ibintu byababaje cyane leta y'u Burundi. Ibikomeza kugenda bivugwa neza ko ibijyanye no kurunda abasirikare kuri ubutaka bwa Kongo byo bikomeje kugenda bibagaterera nzamba. Ni mu gihe Abarundi bo bongeye umubare w'abasirikare kuri ubutaka, nubwo perezida w'igihugu cy'u Burundi atabivugagaho rumwe n'abo bayoborana iki gihugu. Ubu tuvugana ibice bitandukanye bya Masisi kuko bigenda bitangazwa, ahitwa Bukinanyana, ahitwa Gafunyi ndetse n'ahitwa Runigi. Ubu tuvugana M23 yamaze kugenda ihigarurira mu gihe hari hamaze iminsi igera kuri 4 igisirikare cya leta ya Kongo cyarigaruriye ibi bice. Nkuko tubikesha umuyobozi wa Masisi Emmanuel Ndizeye Rutebuka, uyu kandi akaba yamaze kuvuga neza ko M23 yamaze kugenda yigarurira ibi bice biri muri teritwari yiwe nkuko bigenda bigaragara, ndetse amakuru akagaragaza neza ko ahangaha Masisi ahitwa Bukinanyana, Gasenyi ndetse n'ahitwa Runigi ibice bitandukanye M23 yamaze gukora za tombe, ku buryo benshi bavuga neza ko izi nsoresore cyangwa se aba basirikare M23 basoje amasomo Ishanzu ari bamwe mu bamaze gukora impinduka zikomeye cyane, mu gihe ingabo za leta ya Kongo zo zisa naho zamaze kunanirwa, nta maraso mashya, barashaje n'abasaza. Intare za Sarambwe zirimo zirakubita zihereye kuri Wazarero, zisa naho zigifite amashagaga. Ibi ndabikubwira ariko kandi ntabwo nabura kukujyana ahitwa Cyugi. Ahitwa Cyugi M23 imaze kuhafatira abasirikare bagera kuri 4 b'igisirikare cya leta ya Kongo. Bivugwa neza ko ari bamwe mu bari bayoboye operasiyo zo kwisubiza Rubaya ndetse n'ibindi bice by'inkengero zaho. Ubu tuvugana ntawaza kumenya aho barengeye, gusa intare za Sarambwe zirabafite. Turaza kumenya byinshi cyane muri iyi nkuru ko operasiyo yagenze ndetse n'ibyinshi cyane igisirikare cya leta ya Kongo cyamaze kugenda kihahombera. Ibintu birakomeye cyane, ntabwo byoroshye na gatoya. Turakubwira n'amakuru ari kuvugwa muri Kivu y'Amajyepfo bimeze gute, amadubu yarwirwanaho izi ngabo z'Abanyamurenge n'Abarundi hariya na FARDC na Wazarendo hari guca uwambaye. Intare za Sarambwe zirimo ziragerageza gukavaringa ndetse zigafasha twirwaneho kugira ngo ikomeze kurwana kuri iyi misozi ya Minembwe. Ibintu birakomeye cyane. Ni inkuru yemeza neza ko igisirikare cya leta ya Kongo mu by'ukuri ahitwa Masisi cyamaze gukora tombe y'uduce dutandukanye, Bukinanyana, Gashenyi ndetse na Runigi ndetse n'ahitwa Rushiha ndetse n'ahitwa na Kigano. Ubu tuvugana rero utu duce twose twamaze kugenda tugaragaramo ingabo za M23 nkuko tubikesha Emmanuel Ndizeye Rutebuka, umuyobozi wa Masisi. Iyi teritwari yavuze neza ko intare za Sarambwe zamaze kongera kwisubiza ibice byinshi cyane byari byaramaze kugenda birekurwa, ndetse nyuma yo kugisirikare cya Kongo cyabagabyeho ibitero bikomeye cyane bikaza kurangira baharekuye. Amakuru aragaragaza neza ko iki gisirikare cya leta ya Kongo kigaragaza ibimenyetso byinshi cyane byemeza neza ko uko urugamba rumeze kugeza ubu ngubu abasirikare b'igisirikare cya leta ya Kongo bari kugenda bikura mu mirwano. Ahitwa Runigiho bivugwa neza ko M23 yahiciye abasirikare benshi cyane muri iyi mirwano.